Demet tekan cok. Cek sepen reng. Pola cek nelpon semil. Mari bede kancan lekeng. Halo. Bade di emak, cah. Oh, tak sibuk. Iya dan nak kah? Ekar dua deh, tempat biasa ruang. Oke. Iya. Yo. Ja malik riba jari nelpon. Mun srebek mata leleng boy. Nas panas nelpon. Macam apa cakap Kamel? Siapa janglik? Pusatlah apa jangan dina apa ilakian. Sudah malam lah. Tidak tenang berapa menit karo apa je. Nas panas nelpon. Macam mungkin cuma dengan di korek beri. Kita iya refilan kok nelpon ke kaki dia ro. Andi korek beri. Pola laki ro siapa tahu kan dia berdiri cekek. No dia ro. Macam kelai bunuh dia ber. Macam museum lik. Tayir mabun. Ben sambil macam kayak salban deh. Asli. Biasa mau neng museum beda ganjon rokok biasa. Dari kela karo Korek korek beri ya? ketok iya. Jare. Rokok Oh. dua dong ibang. Oh iya mabun. Wah. Sekarang kok mabun ya? Sedang kayak salban kok tera museum na dairo teronong terong cuma kok ya kita museum di luar kan konan telepon di rumah. Oh iya mabun. Beda tamu ya. Oh siap mabun. Sepuran bayi tak bisa dong polong. Oh iya mabun. Siap. Timun kelebun cek bagus songko. Orang nang kengi beri rokok. Wah siap karo kayak nganjil kala kayak kaki lagi tak jebal. Lebih asik kelebun dia beri rokok. Macam cek bunga anda kaki seneren. Isi lebih perokok, tang bibra tergeteran bugelatan di rokok. Ya mun kakek. Mah itu rancoran deh. Sing lebih di rokok Surya deh. Macam tang bagian situ. Ila kerokok gelo tak apa. Lehar. Pola agen beda parlo nak kaki dena lehar. Tak iya bun. Parlo nek kene bun. Pola andi kan berapa akan mau lebih mak bun. Oh mun gambar Pak Karno siap beda dina lehar. Tinggal lagi lehar ya. Iya mak bun. Jelek bohar. Gambar Pak Karno bagi apa? Ria kan gambar Pak Karno lehar. Beneri mak bun. Sekam melehar. Semira seben bekel ro mak bun. Oh pese. Iya mak bun. Ngaracuk selesai bekal bener lah tak aru nunggu. Parlo berempat. 500 karo mak bun. Kan bola nyere mana? Kapon tuh tak nemu sekali mak bun. Oh, iya beda lehar. Ya lehar. Sekelangkong mak bun. Jak sekarang kong beri lehar bejer. Iya bila andi le bejer mak bun. Sekecap mak bun. Seandin le bejer mak bun. Oh, iya, siap. Kita ku tuh ngeng kaki ya. Iya mak bun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sandal anu. Beremu? Aku ngelek. Iya ada orang yang remah. Yang dilah kalau. Oh, kikol 12.
Kontrak semit kilo. Tak ki beri macam lagi ngantuk. Lu nengok aja. Abah, lo boleh tuntai gerasa kan kotor kan? Reng. Wah. Kakelik. Iya. Main rokok. Demah. Kuandi kelakuan. Cek gawat tidak ya. Laku Bisa lah. apa? Mentang kelakuan yang menghasilkan dari roa. Oh, Ada ya sekitar. kacang ribu kakan lo. Wah, gampang roken kacang ya. Bisa melelehkan reng. Apa style kan? Mailah. Demu ji ya. Lemah rezekinya kenyataannya kakek. Ayo. Kakek kan tadi rokok kan? Tandi. Iya mangga nama ayo. Cari. Bedap. Jo. Telan je. Je. Semira ben pote celang jo, coba hai jo. Dua. Ulat cok dinggalai bunuh juga galai bunuh. Iku lepa apa? Bocok cok galai bunuh rengkok. Kusila. Ding kele bunuh je men kecok reng dia. Tak apa. Di lebih ngecok rengan reng ti reng tandi. Tak apa. Diru. Tak terlalu mabun reng. Tak terlalu coran-coran reng ti. Bet kalebet nerek kakek rea rokok lekian. Demah. Itu mayu. Kan ada orang kong galai. Ada. Mari cek bengkok. Saya nggak bedoreng. Tak kira bedoreng. Tidak yang kau saja gak jina kaki sengala. Ya iya. Oh, di cekinya banyak pikir. Coba. Ya emang. Ceki kan berdebat lebat deng. Tak kau tahu. Sokyo tekai lik tuh celik. Mau taruh karuan soman kita kaya. Jangan makan. Hei, Apa, ini Lik? situ aja. Dari ya. Wah, kunci setir, kunci tina. Kebek. Cer. Tarapa, cari. Tarapa. Ngalari ya? Iya, tarapa. Nyorot bodoh. Non sewu, Mbah. Non sewu, Mbah. Apa, Cong? Duit perlu, Mbah. Cak motor apa, Cong? Tak tahu kok, Cong. Oh, sang kurang coba, Mbah. Ini, Cong, yang motor, Cong. Iya, Mbah. Tunjuk kan, Cong? Mbah. Beda apa, Cong? Andi parlo, Mbah. Tangkan sakit, Mbah. Tanpa sebab. Siapa nyaman, Cong? Semil, Mbah. Semil. Oh, iya, Cong. Ki saja le, Cong. Malah itu mau cek bi apa-apa, Cong. Sun mata aji. Aji nu motor. Oh. Are kan pantapan, Cong. Beni kan sakit biasa, Cong. Bingko si terawang ki pure, Cong.
aropa aki setan miras maksud cong. Kirana Bede cong pak cong. Tampen de cong, ita gempang ita melarat cong. apian bah. Kirana bisa kakek nekan cong. Bisa bah, bisa bah. Mun si tengkang kok ki puru de cong. Kancan kakek ya minta be sabe cong. Iya bah, biasa bah apa bah? Be sabe es krim cong. Es krim bah. Tapi es krim dia benih sembarang es krim cong. Es krim dia saya rasa jagung cong. Jagung. Iya cong. Bisa kakek kan nekan cong. Bisa bah, bisa bah, bisa. Bah. Biasan cong mun permintaan jin semira hari cong itekan cong. Biasan beres cong. Oh siap bah, siap bah. Siap bah. Tapi waktu hari cong minta kol 12 siang cong. Rek narik cong. Iya bah, iya bah. Bisa kakek nekan. Siap bah, bisa bah, bisa bah. Mun kakek bisa nekan cong. Deku tuli nyari kakek cong. Siap bah, siap bah, siap bah. Mak le tuli beres kan janji. Siap bah. Jamin beres bah. Jamin. Siap bah, siap bah, siap bah. Duh, jangan kakek andi kecobaan kau gak bu? Iya lehar. Bener jangan kakiri berin dua. Sengko roti ate. Cuma abe rupas enteng lehar. Oh iya, karo jen kakek le cak kelebun, tapi kotu asarat kak bun mak le temu. Bener bareng kene, cuma tau disuruh ke masyarakat kenangan. Iya lehar. Engko ande kak bun, tukon, sakte mun je kak bun. Umbije pak kuni temu, mungkin kakek minat kak bun, binko yang terakhir ada iya. Sepora na lehar. Motor sekelangkong ben motor tak langkong. Sengko riah ketika andi masalah. Terotang guru saya sabar ada lehar. Oh iya kak bun, kok cuma bisa nolong kakek atuh. Kalau manter masalah kakek ya, tulis nemu solusi. Iya lehar. Darem memel tau le mende. Ya dek, betul nggak tinggi cocor berdua hari ngalalan. Tak nyaman ngakan apa. Der mengkok sebentar lagi gitu kena. Ya muncan tukon bohar juga kakek bekal beres. Dairo. Jin mirana juga minta be sabe. Sabar aplik. Es krim. Setiap jagung roh. Iya. Dia kakek bekal beres ya kakek. Petenang. Peteger. Kita dong lek. Oh iya iya iya. Ah cicong. Engki kak dinto ge. Pada beresan nak. Alhamdulillah kak dinto pada saya. Alhamdulillah. Motor kak dinto. Iya, beda apa? Aku dan musibah dan kau lega. Musibah apa nak? Keelangan kak dinto elang motor. Innalillahi. Bila saya elang. Ki malam kak dinto. Sekitar kita pakai malam kak dinto. Kau le tengit kak dinto teh asare. Duk cong. Pola kakek pernah andi sangkut paut tengka benoreng lah. Mak sampai elang. Kak dinto betul kau le sarang cagancah lebih-lebih masyarakat sehecang. Sudah nikah pun lebih tak tahu kak dinto. Artinya tengkana kakek le tengah te luar. Engki. Ya munda iya cong. Sing menurut saya naik. Tengah-tengah apa-apa odi. Mungkin hanya memanus sepaku nanti ngos. Engki. Menurut saya odi itunya. Tak lepas dari orang saanya mah. Orang selebur. Dan orang sebeci. Pakun beda cina. Engki. Pas ketemu apa solusin kak dinto? Ya sengkok benih dukon nak. Engki. Engkok cuma bisa nolongin aku. Mater tulia nemu solusi. Amin kak dinto. Ya kebanyakan boleh. Kebanyak mau selawat. Macam Engki. selawat. Mari nemu urip. Engki. Istiqomah. InsyaAllah. Bentuk aki. Mater orang sengala. Setengki ke kakek. Bi Allah Ta'ala iparing hidayat. Engki. Iberi nak kesadar. Engki. Apa boleh nak. Cukup kak dinto. Cuma aja parlon. Engki. Ya mater tulia temu. Engki guys. Ngereng.